Minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane w'u Rwanda Olivier Jean Patrick Nduhungirehe yahishuye ko u Rwanda rugifite impungenge kwishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ruherutse gusinyana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubera ko icyo gihugu ngo cyongeye kuzana abandi bacanshuro bafite umugambi wo guhangana na M23 ndetse no kongera guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Ababyibuka bazi ko mu kwezi kwa kabiri muri uyu mwaka u Rwanda rwahaye inzira abacanshuro basaga 200 biganjemo abo muri Romania bafatiwe Goma n'umutwe wa M23 aho bari baragiye gufasha ingabo za Kongo gutsinsura uwo mutwe bikarangira bibananiye bagafatwa batarabasha no guhunga. U Rwanda rwamaganye abo bacanshuro ndetse rugaragariza amahanga ko biteye isoni kubera ko ubusanzwe amategeko mpuzamahanga ntabwo yemerera ibihugu kurwanisha abacanshuro. Goma na Bukavu bimaze gufatwa, leta ya Kongo yahatiwe kujya mu biganiro n'umutwe wa M23 ibanza kubyanga, ariko igeze aho iza kubijyamo. N'ubu intumwa za leta ya Kongo ziri muri Qatar aho zigomba kuganira n'intumwa z'umutwe wa M23. Mu gihe abantu bari batangiye kwizera ko amasezerano ya Kongo n'u Rwanda ashobora gutanga agahenge, birasa n'ibyatangiye kugaragara ko hakirimo ibibazo. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yabwiye One Nation Radio ko ibimenyetso biri mu burasirazuba bwa Kongo bitagaragaza ko icyo gihugu cyiteguye amahoro. Yavuze ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itigeze rekeraho kuzana abacanshuro, ko nyuma yabo muri Romania ubu abagezweho ari abo muri Colombia muri Amerika y'Amajyepfo. Yanavuze ko icyo gihugu gikomeje gutumiza intwaro zikomeye muri Aziya zirimo na drone z'intambara, ari nako kirunda abasirikare benshi mu burasirazuba hafi y'uduce M23 yafashe. Nubwo Kongo n'abacanshuro bisa nk'ibitangiye kuvugwa muri iyi myaka ya vuba ubwo yarwanaga na M23, amateka agaragaza ko iki gihugu cyakunze kwishingikiriza ku bacanshuro kuva cyabona ubwigenge, nubwo inshuro zose cyabigerageje nta na rimwe byigeze bigihira. Muri iki kiganiro tugiye kugaruka ku mateka ya Kongo n'abacanshuro, uburyo byagiye bidindiza gukomera kw'igisirikare cya leta, guhoza igihugu mu makimbirane n'imvururu ndetse n'ibindi. Tangirire mu 1960 ubwo Kongo yabonaga ubwigenge yibukuye mu maboko y'Ububirigi. Abenshi mushobora kuba mwarumvise cyangwa se mwarabwiwe iby'intambara ya Shikaramu. Iyi ntambara ni imwe mu zizwi cyane mu mateka ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'akarusho ikamenywa n'Abanyarwanda kubera ko u Rwanda rwayivuzwemo kenshi mu myaka y'1960. Shikaramu yu yari umubirigi witwa Jean Shikrame, ariko ubwo yatangiraga intambara Abanyarwanda bamubatije Shikaramu. Hari abamwumvise mu ikinamico kuri Radio Rwanda bakagira ngo ni igitekerezo cyangwa se umugani, ariko yabayeho. Shikaramu yavutse mu 1929 ubwo yari afite imyaka 18, yoherejwe muri Kongo yari ikolonijwe n'igihugu cye cy'Ububirigi. Muri Kongo yari ashinzwe kugenzura abahinzi b'Abanyekongo bakoraga mu mirima y'Ababirigi. Ubwo Kongo yabonaga ubwigenge mu 1960, icyo gihugu cyatangiye kwinjira mu bibazo n'imvururu zirushaho gukomera ubwo Patrice Lumumba Emery wari minisitiri w'intebe yitwaga, hakavuka imitwe igamije kwihorera ku bayobozi bamwivuganye. Muri iyo myaka nibwo Shikaramu yaretse ibyo kuyobora abahinzi yinjira mu rugamba, ayoboka inyeshyamba zasabaga ko intara ya Katanga yigenga. Bivugwa ko abenshi mu bari abahinzi be bamuyobotse kubera ko yabafataga neza cyane. Babaye nk'aho babigeraho hagati y'umwaka w'1961 n'1963. Katanga yita leta yigenga iyobowe n'uwitwaga Moise Kapende Chombe. Ubutegetsi bwa Kongo butashakaga ko igihugu gicikamo ibice, byongeye ko Katanga ariyo ntara ibitse ubukungu bwinshi bw'icyo gihugu. Yakoze ibishoboka byose irwana n'inyeshyamba zo muri Katanga kugeza ubwo Chombe yatsindwaga agahunga we n'inyeshyamba ze. Inyeshyamba by'umwihariko izari ziyobowe na Pierre Mulele wahoze ari inkoramutima ya Lumumba zakomeje imirwano zizengereza ubutegetsi bwa Joseph Kasavubu kugeza ubwo Chombe ashoboye kubumvisha ko ari we wenyine wabasha gusubiza ibintu mu buryo. Baramwemereye mu 1964 aragaruka aba minisitiri w'intebe, ariko biranga by'ubusa yongera guhunga mu 1965 mbere yuko Mobutu ahirika Kasavubu muri uwo mwaka. Mu gitabo gisoza amasomo ya maîtrise, Timonier Olivier yise La politique de la France au Rwanda de 1960 à 1981, kivuga ko ubwo General Mobutu Désiré yaramaze gufata ubutegetsi akoze coup d'état, intego nyamukuru yabaye kujya guhashya imitwe yitwaje intwaro, by'umwihariko yashakaga kwigarurira Katanga.
Iki gitabo kivuga ko Ubufaransa n'Ububiligi byashakaga Katanga cyane, ari nako gukoresha imbaraga zose zaba iza gisirikari n'iza politike kugira ngo bahagire ijambo. Ibi bihugu byombi byifashije Moise Tshombe, ari nawe wari ku ruhembe rw'abifuzaga ko Katanga yigenga, mu gihe ku rundi ruhande Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zishyigikiye leta ya Mobutu ngo igihugu kigume hamwe. Mu 1967 Moise Tshombe byatangiye guhwihwiswa ko ashaka kugaruka muri Kongo. Mu kwa gatandatu muri uwo mwaka yashimutiwe mu ndege ajyanwa muri Algeria, ashyirwa mu nzu acungiye umutekano. Kongo yasabye ko yoherezwa akaburanishwa i Kinshasa ku byaha by'ubugambanyi, ariko Algeria iramwimana. Muri Kongo Tshombe naho yakatiwe urwo gupfa adahari. Mu kwezi kwa karindwi Shikaramu wari ukiri muri Kongo yubuye imirwano na za nyeshyamba ze zari ziganjemo abacanshuro b'Abafaransa bayobowe na Bob Denard ndetse n'Ababiligi, Abanyaportugal n'abahoze ari abajandarume muri Katanga. Barwanye bashaka gukuraho Mobutu. Batangira barwanira muri Kisangani yitwaga Stanleyville, bakomereza Bukavu, utwo duce twose baratwigarurira. Mobutu yashakishije ubufasha hose ngo Shikaramu atamufatana igihugu. Abanyamerika bamuba hafi. Bivugwa ko nawe yatabawe n'abacanshuro yohererejwe na Amerika kubera ko ingabo za Kongo ubwazo nta bushobozi zari zifite bwo guhagarara imbere y'inyeshyamba n'abacanshuro. Urugero, Telegram, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika yandikiye ambasade yabo mu Bubiligi ku itariki ya 22 y'ukwezi kwa 8 mu 1967 yaragiraga iti turizera ko igihe kigeze ngo guverinoma y'Ububiligi itanga itangazo igaragaza ko ishyigikiye guverinoma ya Kongo, yamagana ukwivumbura gushyigikiwe n'abacanshuro kandi igaragaza icyizere no guhosha imvururu mu mahoro. Ni itangazo rikwiye kuba riha icyizere Mobutu, ariko riburira Shikaramu ko atazashyigikirwa n'ubuyobozi bw'Ububiligi. Rikwiriye kuba kandi rikangara itangazamakuru ry'Ububiligi rishyigikiye Shikaramu kubera ko bibabaza Mobutu. Imirwano yarakomeje, ariko ukwezi kwa 8 mu 1967 kwagiye gushira inyeshyamba za Shikaramu zitangiye gutakaza ingufu, dore ko abasirikari b'abanyamahanga batarengaga 120 n'abanyakatanga basaga 600. Shikaramu yatangiye gusaba imishyikirano abinyujije ku nshuti ye yitwaga Bontemps. Inyandiko z'ibanga za Amerika zashyizwe hanze na CIA zigaragaza ko hari telegram yavuye i Bukavu ku itariki ya 9 y'ukwa 8 mu 1967 ivuga ko Bontemps yabijeje kubahuza na Shikaramu agacisha make, ariko bakabanza kumwemerera ibyo abasaba. Ibyo Shikaramu yasabaga Mobutu byari ukwemererwa kunyura mu Rwanda bakerekeza mu Burayi no kwemera ko inyeshyamba zo muri Katanga zihaguma nta uzikozeho cyangwa se zikemererwa guhunga. Bontemps yabwiye Abanyamerika ko nibitagenda uko Shikaramu afite ubushobozi bwo guteza akavuyo mu burasirazuba bwa Kongo yose igihe kirekire. Ku itariki ya 22 y'ukwezi kwa 8 mu 1967 Shikaramu yemeye gusinya inyandiko imwemerera kuba yahunga aciye mu Rwanda we n'ingabo ze, dore ko n'ubundi bari bari Bukavu hafi yarwo. Perezida Gregoire Kayibanda yabanje kwanga kwakira izo nyeshyamba, ariko ashyirwaho igitutu aza kubyemera. Shikaramu n'ingabo ze bamaze guhungira mu Rwanda, Mobutu umutima wakomeje kumurya, asaba ko izo nyeshyamba zoherezwa i Kinshasa zikaburanishwa. Igitabo cya Timonier kivuga ko Mobutu yemeye kubabarira Abanyakatanga bari barifatanyije na Shikaramu ndetse abemerera gusubira mu gihugu cyabo, ariko ararahira arirenga avuga ko atazatuza adahawe abanyamahanga barimo Shikaramu bakaburanishwa ku guteza akaduruvayo mu gihugu cye. Ku itariki ya 27 y'ukwa 9 mu 1967 Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubufaransa yahuye na guverinoma y'u Rwanda abasaba kutohereza muri Kongo izo nyeshyamba, by'umwihariko abafite inkomoko mu Bufaransa. Byarakaje cyane Mobutu aza guca umubano n'u Rwanda. Hakozwe inama zitandukanye hagati y'u Rwanda na Kongo bigizwemo uruhare n'umuryango uhuza ibihugu bya Afurika OUA n'ibihugu by'amahanga, ariko kumvikana birananirana. Ku itariki ya 6 y'ukwa 11 mu 1967 hari inyandiko yoherejwe Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika ivuga ko Perezida Kayibanda ashaka ko bamuvira ku butaka mu gihe gito gishoboka. Kuvana abo basirikare basaga 2,000 ku butaka bw'u Rwanda ndetse n'imiryango yabo byari kugorana kubera ko nta ndege zihagije zari zihari. Byari kubangamirwa kandi na guverinoma ya Kongo yashakaga Shikaramu n'abantu be ko bajyanwa muri Kongo. Perezida Kayibanda amaze gushoberwa
dore ko byinshi mu bihugu bya Afurika byari bishyigikiye Mobutu, yasabye guhura na perezida w'Ubufaransa General Charles de Gaulle ngo amugishe inama. Ubufaransa nabwo bwabikoraga rwihishwa kugira ngo Mobutu atamenya ko barimo gukorana na Kayibanda. Inyandiko z'Ubufaransa zaragiraga ziti dufite impungenge ko ubusabe bwa Kayibanda buramutse bumenyekanye Mobutu ashobora kwihimurira ku bikorwa dufitemo inyungu muri Kongo. Kayibanda amaze kumvikana n'Ubufaransa, inyeshyamba zirimo na Shekaramu zoherejwe iwabo mu kwezi kwa 4 mu 1968. Bamwe mu bakomoka muri Katanga basubira iwabo, abatarabishakaga bahungira muri Zambia. Hashize amezi menshi y'ibiganiro hagati ya Kigali na Kinshasa, hari umwuka utameze neza. Icyakora ibihugu byombi byaje gusubukura umubano nyuma. Nubwo nta gihamya bigaragaza, bivugwa ko iyo myitwarire y'u Rwanda yababaje cyane Mobutu, biza no gutuma ashyigikira kudeta yo mu 1973 ubwo Juvenal Habyarimana yahirikaga Kayibanda. Abandi bacanshuro bazwi, ingabo za Mobutu Sese Seko zabifashishije cyane mu 1996 ubwo inyeshyamba za AFDL, Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo, zari zisumbirije iza Zaire icyo gihe zitwaga FAZ. AFDL yari yobowe na Laurent Désiré Kabila, wari ushyigikiwe n'ibihugu biri mu Rwanda, Uganda, Angola n'ibindi. Iki gihe nabwo Mobutu wari urembye kubera kanseri ya prostate, yasanze inyeshyamba zikomeye cyane ku buryo ingabo ze FAZ zitashoboraga kuzihagarara imbere. Jason Stearns mu gitabo cye Dancing in the Glory of Monsters, The Collapse of the Congo and the Great War of Africa, avuga uburyo Mobutu amaze kubona ko ingabo zitakwishoboza inyeshyamba za AFDL, ingabo ze zamugiriye inama yo gushakisha hirya no hino abacanshuro bo kuzifasha, bahereye kuri ex-FAR n'interahamwe bari bavuye mu Rwanda bamaze kugira uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi. Ex-FAR n'interahamwe basaga 1000 bihurije n'ingabo za Zaire ahitwa Kindu mu ntara ya Maniema iri hafi n'uburasirazuba bw'icyo gihugu. Aha niho bitoreje banapanga urugamba rwo kurinda umujyi wa Kisangani, kubera ko inzobere zose zavuga ko Kisangani niramuka ifashwe ubutegetsi bwa Mobutu buzaba burangiye. Muri iyo minsi ubwonko bw'abajenerali ba Mobutu bwarakoreshejwe cyane kurusha ikindi gihe icyo ari cyo cyose mu myaka isaga 30 yaramaze ku butegetsi. Baje kwigira inama yo gushaka n'abacanshuro bo gufasha FAZ na ex-FAR, bakoresheje inshuti zabo zabaga mu mijyi nka Belgrade muri Serbia na Paris mu Bufaransa. Izo nshuti zafashe telefone zihamagara abashomeri bose zizi bahoze mu bisirikare hirya no hino mu Burayi, maze babasha kubona abacanshuro 280 bari biteguye kujya gutabara ubutegetsi bwa Mobutu. Abo bacanshuro bashyizwe mu maboko ya Colonel Christian Tavernier wahoze mu ngabo z'Ububirigi, maze bashakirwa imbunda nini n'indege za gisirikare. Icyakora Jason Stearns avuga ko abo bacanshuro amazi yari yamaze kubarengana inkombe. Uduce AFDL yari imaze gufata twari twinshi cyane. Igisirikare cya Mobutu cyari cyaratatanye nta murongo gifite. By'umwihariko abanyaserbia nibo bari benshi muri abo bacanshuro, ariko nta buhanga bwinshi bari bazwiho mu kurwana, ahubwo icyo bari bazwiho cyane cyari ubusinzi no guhotera abasivile. Jason avuga ko benshi muri abo bacanshuro nta makarita y'urugamba bari bafite, nta gifaransa cyangwa se igiswahili bari bazi, kandi bamwe barwaye malaria na macinya. Colonel Christian Tavernier wahawe kuyobora abo bacanshuro, aho kubajyana mu gace keza kashoboraga gutuma basubiza inyeshyamba inyuma, yabajyanye mu birindiro bya Watsa mu ntara ya Owele iri mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Kongo, Zaire y'icyo gihe. Nta kintu ako gace kari kavuze ku rugamba, ahubwo Tavernier yahabajyanye kubera ko yari yahabonye ibirombe by'amabuye y'agaciro. Binavuga ko mu gihe cyose intambara yamaze, uwo mukoloneli abantu bamubonaga inshuro nyinshi muri Memling Hotel i Kinshasa kurusha kumubona ku rugamba. Mu bacanshuro kandi hari harimo n'abafaransa bahoze mu ishami ry'igisirikare cy'Ubufaransa rizwi nka Légion étrangère. Umwuka mubi watangiye kuza hagati y'abacanshuro bapfa imishahara, kubera ko abanyaserbia bavuga ko abafaransa babarusha guhembwa neza. Nibura umucanshuro w'Umufaransa yishyurwaga amadolari 10,000 buri kwezi, mu gihe muri Serbia yahabwaga amadolari 2,000. Uko gupingana kwageze no ku rugamba, abacanshuro bananirwa kumvikana. Abanyaserbia nibo bagenzuraga indege z'intambara n'intwaro ziremereye,
ariko iyo abafaransa babaga babitakaje bakeneye umusada wo mu kirere, abanyaserbiya barabyangaga. Rimwe bagatanga impamvu ko ibikoresho bafite bituzuye cyangwa se ko babuze amavuta y'indege n'imodoka z'intambara. Hari naho aho kurasa umwanzi ku rugamba, abacanshuro barasaga ku ngabo za Mobutu zamanitse amaboko. No kugura intwaro, baguraga intwaro mu bihugu bisanzwe bitumvikana, babigeza mu maboko y'abacanshuro, bamwe kubikoresha bikabananira. Ati byagaragariraga buri wese ko turimo kubaka umunara w'i Babel. Hari umwe mu bajyanama ba Mobutu mu by'umutekano wigeze kuvuga ko abacanshuro batoranywaga n'amatsinda abiri, ku buryo baje kwisanga bafite imvange y'abacanshuro batavuga indimi zimwe, ku buryo kumvikana byananiranye. Uretse ku rugamba n'agace abo bacanshuro babagamo, ibintu byaradogeraga kubera ko imyitwarire yabo yabaga iteye inkeke. Nk'abaturage b'Ikisangani ntibazibagirwa komanda umwe wo muri Serbia witwaga Colonel Yugoslave, bamwitaga Yugo Petrusic. Uyu yarasinze ayobora imodoka ye ya Jeep mu baturage rwagati mu mujyi, anarasa abihaye Imana babiri abaziza ko ngo bari kumusakuriza bavugira muri mikrofone. Iherezo ry'abo bacanshuro byabaye gutsindwa. Kisangani irafatwa kugeza na Kinshasa ifashwe, Mobutu ahungira mu mahanga. General retired James Kabarebe niwe wari ushinzwe ibikorwa bya gisirikare muri AFDL. Yigeze kuvuga ko ubwo urugamba rwari ruhinanye, bageze Kisangani basanga Mobutu arwanisha abacanshuro gusa, ku buryo ahitwa Watsa na Isiro barwanye nabo. Muri Kisangani ngo abasirikare ba Mobutu banze kurwana, bishyira mu maboko ya AFDL bari hagati y'ibihumbi 2,000 n'ibihumbi 3,000. Abacanshuro Perezida Felix Tshisekedi yarwanishije mu minsi yashize bahembwaga 5,000 by'amadolari ku kwezi umwe, amafaranga akubye inshuro nyinshi ahabwa umusirikare usanzwe wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kubera ko washobora no kudahembwa bamupfaga soni akabona amadolari 100. Umuhuzabikorwa w'abarwanyi Constantin Mofti, ubwo umutwe wa M23 wari umaze kwigarurira umujyi wa Goma, yabwiye TVR, televiziyo yo muri Romania, ati ingabo za leta zamanitse amaboko zanga kurwana, duhitamo gusubira inyuma. Ku itariki ya 29 y'ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka nibwo abacanshuro bazinze utwangushye banyura mu Rwanda bamanitse amaboko, bafashwa gusubira iwabo nyuma yo gutsindwa nabi n'inyeshyamba za M23. Perezida wa Repubulika Paul Kagame yigeze kuvuga ko rimwe na rimwe agirira impuhwe ibihugu nka Kongo byibwira ko byatsinda urugamba bikoresheje abacanshuro. Ati niwumva igihugu kishingikirije ku bacanshuro uzamenye ko kiri mu kaga. Twebwe iyo bije kuguhangana n'abacanshuro turiteguye bihagije. Abacanshuro nibo bantu banyuma b'imburamukoro ushobora kwiringira. Nubwo muri Romania batashye, ntabwo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yigeze ishirwa mu gukoresha abacanshuro. Raporo iherutse y'impuguke z'umuryango w'abibumbye yagaragaje ko mu mujyi wa Kisangani na Kinshasa hari abacanshuro 120 bashinzwe kwita ku ndege z'intambara na drone za gisirikare. Abacanshuro basigaye muri Kongo nabo mu kigo cyitwa Agemira, biganjemo abatekinisiye mu bijyanye n'indege na drone, boherejwe gukorera Kinshasa no muri Kisangani kugira ngo bajye bita kuri ibi bikoresho mu gihe byagira ikibazo. Aba biyongeraho abandi bo muri Colombia bazanywe n'ikigo cyigenga mu gucunga umutekano cyitwa Blackwater. Iyi Blackwater nayo tuzayivugaho mu kindi kiganiro.